nyuma y'umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Police FC bikaza kurangira iyi kipe ya Rayon Sports itakaje uyu mukino kubera yuko bagiye mu bintu bya penalty birangira rero ibintu bitagenze neza. Perezida wa Rayon Sports Murenzi Abdrayi yasabye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports imbabazi bitewe n'uburyo ikipe ye yagaragaye muri rusange ntabwo ibintu byagaragaye neza ndetse nuko abakinnyi bari batondetse 11 babanjije mu kibuga ndetse n'abantu abakunzi ba Rayon Sports musanzwe muzi ko ari inkingi nyamwamba badakwiye kubura mu bakinnyi bo mu kibuga. Ni ibintu rero byagiye bigorana cyane. Perezida wa Rayon Sports abinyujije ku rukuta rwe rwa X arirwo twita yasabye abakunzi ba Rayon Sports imbabazi ndetse kandi yakomeza kubabwira n'ijambo gihumure abwira yuko mukwiye gukomeza kwihangana cyane gusa ibi bihe ntabwo byoroshye ndetse ntabwo bifuza kuba basubira aho bavuye ahubwo bashaka kuba bakomeza. Ibi ngibi perezida wa Rayon Sports Murenzi Abdrayi yabitangaje nyuma yuko bamwe mu bafana ba Rayon Sports bavugaga ko ikipe yari yubatswe nabi ndetse banabishinja umutoza hari ingingo Francis. Ese wowe urabona ari ikihe kintu kitagenze neza mu kipe ya Rayon Sports kuri uyu mukino wahuzaga Polisi ndetse n'ikipe yacu ya Rayon Sports? Ni ibihe rero ubona bikwiye gukosorwa ndetse kandi ni ibihe bikwiye kuba byakorwa? Perezida wa Rayon Sports kandi yavuze ko mudakwiye gucika intege ahubwo ubu ngubu bagiye gushyiramo umuhati kugira ngo bitegure amatsinda kuko bashaka kuja mu matsinda. Nicyo kintu cya mbere kandi nicyo kintu ubu ngubu gishizwe imbere mu kipe ya Rayon Sports. Turaza kandi no kugenda tugaruka mu bakinyi ba Rayon Sports haba abagiriye imvune muri ikipe. Ese birimo biragenda bite? Ese nikihe kintu kiri kugenda kigaragara nyuma y'uyu mukino? Nikihe kintu? Hari ingingo Francis akwiye gukosora mu bakinyi haba mu mitoreze ndetse n'ahandi. Ibyo byose tugiye kubigarukaho 5 kuri 5. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha. Wibuka kudushyigikira ukanda subscribe ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera kugira ngo utajucikanwa n'amakuru ya Rayon Sports tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Nyuma y'umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Police FC, umukino wose warangiye ari ubusa ku busa birangira binjiye mu gice cya penalty aho ikipe ya Rayon Sports yahushijwe penalty ebyiri mu gihe Police yo yatsinze. Ibyo ngibyo rero biza gutuma ikipe ya Police FC ariyo izamuka ku rwego kugeza ubu ngubu akaba ariyo izakina finali ya Super Cup igikombe kirusha ibindi agaciro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byatumye habaho impaka zitandukanye haba ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports mu banyamakuru ndetse n'ahandi kubera yuko benshi bari biteguye ko ikipe ya Rayon Sports iraza gukora ibitangaza ariko ibintu ntago byagenze neza nk'uko tubyifuza nk'abakunzi bayo ba Rayon Sports. Aho rero bamwe mu bafana bagiye bavuga ko umutoza n'ingingo ikipe ye itari imeze neza ndetse bagaragaza n'impungenge zitandukanye. Gusa cya mbere nuko ibintu bikwiye gukorwa ndetse ikosa ryabaye ntabwo byongera gusubirwamo kuko hari ingingo Francis turamwizeye ni umutoza mwiza ndetse n'umutoza waduhesheje igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ntabwo ari umuswa ahubwo ni umuhanga kuko ibi bintu bigiye kongera bikorwa ndetse iki nta nicyo kimenyetso kimweka ko akwiye kwitegura imikino ya kafu ubundi akayitegura neza kugira ngo ibintu bizagende neza 5 kwa 5 Rayon Sports izamuke nk'uko tubyifuza. Aho Murenzi Abdrayi yasabye imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports
abihanganisha ku byabaye, ndetse kandi abasezeranya ko ibyabaye bitazongera gusubira, kuko bagiye gukora ubushoboka bwose kugira ngo ikipe imere neza, dore ko yari imaze imikino 9 yose idatsindwa. Urumva ko rero ni ibintu by'agahigo, ndetse amakipe yakinyanye nayo yari amakipe yo hanze. Ukumva ko ni amakipe badasanzwe azi uko Rayon Sport imeze, abatazi amateka menshi ndetse atazi tekinike. Hari ingingo Francis asanzwe akoresha, akaba ariyo mpamvu rero ibintu bitigeze bigenda neza, gusa bizongera bigende neza, ndetse mbihanganisha mukomere. Gusa Rayon Sport turagukunda, nta mpamvu yo kukuvaho, iteka ryose uzahora uri Rayon Sport, ndetse tuzahora tugufana. Aho kandi abakinnyi bagiriye imvune nta kibazo rwose, bari kwitabwaho, ndetse mu bintu byagaragaye nuko ubu ngubu uwo bita Dijingale nawe ari kwitabwaho, kubera yuko afite ikibazo cy'umugongo. Ni ikibazo gikomeye cyane, akaba ari kwitabwaho rero n'abaganga kugira ngo ubushobozi bwe bwongere buzamuke, ndetse yongere agaruke muri mudu. Ndetse n'uwo bita Tatu, ibyo ni ibintu biri kugenda bikorwaho kugira ngo imikino dutegereje ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 izagende neza nta kibazo. Kugeza ubu ngubu nta mpungenge zizongera kuboneka mu kipe ya Rayon Sport, ndetse ndahamya nashidikanya ko ibintu bizagenda neza mu kipe ya Rayon Sport, ndetse kuba tatwaye Super Cup ntabwo ari ibintu birenze, kuko miliyoni 40 ntabwo ari nyinshi, kuko abakunzi ba Rayon Sport bo bonyine bakanze akanyenyeri bahita babyikorera.